Niya na isab tutorial te iye bang sa inge kite mag-download iye me sound effect iye me video me makasaysay bang ini pag-downloadan ten duk bang sa inge pag-editin paubuson di videohin amban poon sampay haptuggo panoan te ka ang pag-download bang sa inge me sound effect iye me makasaysay hinduk sampay mag-edit. Okay, kuito ti anakite dialem ieme cellphone te ubus dehelu pitu kite hap chrome tobok te chrome iyan pagtu si chrome inin search te hadja mine instant lu kite si iyan mag-download ieme sound effect nasa inin ni mapagwain bang lu tobok te iyan ubus mene nekite lu ine kabayaan te sound sampai mag-search ini kabayaan tela i-search te pagua duyo kemon testingan tirambua inin. Okay, na inin dambuain ubus dambuain na isab baby lauting ini ubus inin ni kemon iya me bayuan nelay pene umbisa kemon iu lu dialem banis manamal geta wa play tibang me da oras me 2 oras du play te banis ubus me search te hadja ini kabayaan te na okay tiya nakita tu ubus dialem inin paluas kite duk panuan te ka ambang sa inga iya pag-downloadin sulayante di-download tinobbokin link ne iyan link nen ubus pitu kite tobok te download inin pagtatobok te download in pagua du iya tu diawa download na ubus ko ito paluas ni kite pagpaluas kite pitu kite hap insat iya pag editanten si insat du pag-elay katagamanten tiyan ni kite ram video inin ubus tobok te hadjaw mga proteinin play tiraho na ko ito basag baliunen pagya di alam ko si mag aircon kite paluas kite balik edit tiro hap CapCut inanan iya baliu sound nilay okay tiyan ni kite ram CapCut eddo te videohin pag nansi inin add te hadja iye na o pakalen bi baliunen basag baliunen okay ko ito anan te baliuhin tobok te hadja iye ko gunting inin ubus ano te hadja slide te hadja plus ubus niya tu alen nero si tuggo sibing tuggo tobok te inin na o ga niya sound ni ubus pagya ga niya sound ni anan te hadja delete te end CapCutin si tuggo save agad tiraho mag-save ni kite kuito sa ino may idol na kuito balik kite hap insat eddo te videohin na save te ni nawus inin nenan ni si inin paminiante ni bang ine me sound ineddo ten iye baka di-download ti amban iye mine Stanley si Chrome ine di-download ubus nando si inin pagwaanen si import inin na nan ni si inin ay bakas di-download kun kaam nelu ine ni kabayaan di-download pagua ru iyo lu kemon na inin na inusal kun o sa iruan tuk pag editin si me manggay matao mag-editin pepg ka pero isab me tao ako inin baaho ru isab iye me mag-edit mas ek ka tao suga niya isab gay tao inin tinuan hadja ru sa inge me pag-downloadin happy me a video me sa inin makasaysay daahad jabang video iye me kemon ge binisara iye me bisara ek kami astel si kite dakit bi maghinang sa iyan halian tebi sa indo bantu pag editin usad ja kita tugo hapoon binagbalik sa iyan samantaan ge tumawa pag edit lay pang-ubos kay sa mangkin papino iye saunin kusti pinagtawa-tawa hadja masihep hunit iye may mag edit na videohin lagi bang taha hangkan hep taman hapi 3 minute hadja videohin lagi ni bang ni si stream ads pegge sabab hunit mag editin nasa inin do play te videohin sampay inubos inin edit te say dumi idol iye may pag editin na sa inin pinene hadja na ene mohnitin me sa inin pegge ni anante ubus sound nen dui sab kulangan te basagan nen du gay basag manamal kinontrol be iye du gay tara ag swalaten we me epic binetad ten suga eroy paint te pag downloadanin si
main instan. Iyan. Pagi pa yun, di ko bangkulo, maglila-lila. Okay, na sa yan dumi idol. Simple rohad jabang nakita may tao hangkan na inin ngaka epinin tutorial yakan. Ngaka yu ga niya may ngaka may yakan kuito ngaka kita bang sa inge iye bantuk may pag-edit. May baya mag-vlogging. Iye may maghinang video may lagi ni may makasaysay pag mas mahapin. Si ako hadja ga niya oras ko maghinang may video makasaysay isa nin busy kabael si trabaho katauhan bini matusi may lahat arabin may kita may OFW liyang niya oras ti elew tek kakita si luma sangim oras tuli ni nga pagita salong magmemes lingan hap trabaho ni nasainin do tiya arak taha videohin putuk tenan si inin Sa ido may ubus balikante mangkin adjust balik pinagtawa-tawa iya saonin. Nabang tumawa ni. Manok dua be magtakin. Namangkin save te. Nasay tumawa ni. Na play tira balik aman poon sampay haptuggo. Diyan lo sa si paglila-lila na dyan. Ini nano ruin video panak do si reels sadya inin. Video te inin. Suga pigi taha story nin pigi sabab iya tutorial. Bang sa inge pag downloadin duk bang sa inge sampai ubus. Sampai ubus iya pag editin. Oh no. Manok dua be magtakin. Na videoin nin ubus ni upload pa videoin. Na okay si kuito save tene. Nasay do may idol magsukol ni hadda si Kaam Kemon si may mangge matauhin pe na payaman bisa videohin kuito play te balik bang tumawa ni ke editan ni say endo hadda simple ro hadda. Bisan pe pagbalik-balik biga niya problema ni duk isab ka ang tao question nuhot ti pang single simple mi pag-editin si insat do pag-editan kun na okay ni magsukol salam dua ni hadda si Kaam Kemon inin tutorial yakan amban basilan boy malasa.